Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti, z vami sem neodvisni internetni poročevalec Luka Koper. Zvonko Černač, poslanec SDS, FSDC in predsednik komisije, ki preiskuje nakupe vojaške opreme v letih od 1994 do 2007, je predstavil bistvene ugotovitve komisije, ki so zapisane v poročilu, ki pa zaenkrat ostaja nedokončano. In če smem pripomniti, prav je tako, po nekih stvarih ni treba preveč brskati. Direkt smrdi, če ga mešaš. Sploh pa te Finci, ki se šetajo po Sloveniji. Vsak dan ima svojo danko, ampak vsak Finc nima svoje Finke. Halo? Ključna ugotovitev je, da pri vseh nabavah v preteklosti, kar se tiče oborožitvenih sistemov, ni bilo v ospredju načelo gospodarnosti. In da so se te stvari z spremembo zakonodaje, s tem, ko smo nekako povzeli standarde NATO, vstopili v to asociacijo, izboljšali. A lahko poveste? Prosim. Rekli ste, po vstopu v NATO izboljšali. Vstopili smo leta 2004, ne? Z 2004 do 2007, pa ste prej rekli, se pa niste ukvarjali. Ne razumem vašega vprašanja. Ja. Nekateri slovenski mediji pa so očitno spet dokazali svoj nizek nivo z neznosnimi vprašanji, namesto da bi novinarka pustila človeka, da pove, kaj ima zapovedati in potem dostojanstveno molči. Vlada je vsem slovenskim gospodinjstvom poslala brošuro z naslovom Slovenija včeraj, danes in jutri, v kateri hvali svoje dosedanje uspehe. Na njo so se odzvale skoraj vse opozicijske stranke, kaj je bilo seveda za pričakovati. Tako je, pa jo je zavest komentiral Borut Pahor, predsednik Socialnih demokratov, ki so dokument z enakim naslovom objavili pred dobrega pol leta. Zdaj pa se nekaj pritožujejo. No, izvoli, Pahor. No, kaj? Med tema dvema dokumentoma, našim, ki imata enak naslov, in tem, ki ga je dala vlada, je nekaj razlik. Prva razlika je, da smo mi našega napisali za svoj denar in smo ga javnosti predstavili za svoj denar, medtem ko je vlada seveda to storila za denarne davkoplačevalcev. Vendar moram povedati, da to ni kritika tega dokumenta, ki bi bila bistvena. Vlada ima pravico, tudi dolžnost komunicirati z javnostjo. Če bi bila to informacija, ki ne bi bila navadna propaganda. To pa je navadna propaganda. In? Ne razumem, zakaj se gospod Pahor čudi. Vlada je pač na oblasti in definicija oblasti je, da pač počneš, kar se ti zljubi. In ne pozabimo, gospod Pahor, da vsaka vlada, leva, desna, sredinska ali homoseksualna, zapravi najmanj 80% svojega časa in resursov, da se obdrži na oblasti. In to, lepo prosim, zahteva celega človeka. Ne samo 80%, kot bi naiven človek pričakoval. Minister za razvoj Žiga Turk je v odgovoru na obtožbe glede brošure poudaril, da so proti njej tisti, ki so pred časom najbolj nasprotovali spremembam. In prav ima. Točno tako. Povedal pa je tudi, kaj vse nas še vedno čaka do leta 2023. Cela skupina teh projektov, vključno za hitro železnico, z posodobitvami termoelektrarn, s celim kupom gospodarskih turističnih središč, Izolskim otokom, je planirana do leta 2023. Oziroma, ti projekti so identificirani. Laško. Ti povem, glede na poreklo, mora biti res dober pijer, da ga še zmeraj pijem. In ga. Vrne me v mladost. Enkrat z eno bebo v Poreču, v disku, me vseka en čefur, Srb, Hrvat, Šiptar, se ne vem, čez glavo s flašo lahkega ožujskega piva. Toliko sem bil še pri sebi, da sem segel za šank in potegnil flašo lahkega, zamahnil
in ga v loku zadev direkt čez desno arkado. Tako dobro se je nastavil. Od takrat ne grem kamer brez laškega piva. Življenje mi je rešil. Vlada je v postopek vložila zakon o enkratnem pokojninskem dodatku. Kot je povedala poslanka SDS Alenka Jeraj, je predvideno izplačilo enkratnega dodatka v 3 višinah. Največji znesek 150 evrov bo izplačan tistim, ki prejemajo pokojnine od 403,63 evrov pa naprej. V SDS pravijo, da so se za to odločili zaradi lanskoletne inflacije. Kakšna inflacija? Čeprav se je to zgodilo potem, ko je to zahteval Desus v zameno za podporo pokojninskemu referendumu. Mi smo s tem zakonom želeli urediti oziroma nekaj narediti za upokojence. Zato tudi zakon o enkratnem pokojninskem dodatku, medtem ko smatramo, da smo kar nekaj ukrepov za druge skupine prebivalcev že naredili. Šport, šah in fuzbal. Evropsko prvenstvo v nogometu se nadaljuje. V drugem krogu skupine smrti si je prvo mesto zagotovila Nizozemska, ki je s 4-1 razjebala in razbila in poteptala in pohodila Francijo. Italija in Romunija sta se razšli z izidom 1-1, to je bilo vse zmeden, jasno. Italijan je rešil Buffon, ki je z obrambo 11-metrovke kao ohranil teoretične možnosti za njih napredovanje. No, Španci pa so si po zmagi nad Švedi zagotovili prvo mesto v skupini D. V prvem polčasu sta zadela Torres in Ibrahimović. V zadnji minuti tekme pa je Villa še enkrat pokazal svoje mojstrstvo in odločil potnika v četrtfinale, namreč njegovo ekipo. V drugi tekmi pa so Rusi uspeli z zadetkom Cirijanova, ne znam Cirice, je to Cirijanova izločiti aktualne prvake Grke, sami pa so si podaljšali upanje na preboj v četrtfinale. V zadnjem krogu skupine A pa je Turčija po zaostanku z 0-2 v zadnjih minutah dosegla preobrat in s 3-2 premagala Češko. Bravo! Turki se bodo v četrtfinalu pomerili s Hrvaško, Čehi pa zapuščajo Euro. Adijo! Čehi! Veš, zakaj so izgubili? Ker so imeli Čeha v golu. Ker so imeli 2 Čeha v golu. Čeh je bil in še Čeh. Tekma med izločeno Švico in že uveščeno Portugalsko, ki je nastopala z rezervno postavo, je bila bolj realnega pomena, saj Portugalci niso imeli kaj izgubiti, tako da so tekmo dobili domačini. Dobili so torej tekmo, ki so jo Portugalci izgubili, kar je bilo v bistvu edino, kar lahko izgubijo. Tekmo, nič drugega niso mogli izgubiti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. O kinu Otok, komentar dneva, Koen van Delle. When in the summer of last year we began working on the preparations of the 5th edition of Kino Otok, we thought that as far as fundraising was concerned, it couldn't get worse. As you might know, the film fund Raspis didn't go out before the early autumn. The results weren't known before the end of October. In other words, not until 6 months after the festival were we informed if the film fund would support the festival or not. It was clear then that we would not be able to afford the same situation this year. But this year things looked much better. We were able to apply to the film fund Raspis in the beginning of December, and we could expect that the results would be known mid-January. As far as the support of our other main financer was concerned, since there were no elections in Isola, this time the municipality's Javni Poziv could be and indeed was published in January. So as soon as the city budget would be approved, we would be able to sign the contract with Isola as well. Mid-January, things started to derail. I won't go into details and repeat the whole story of how 2 commissions within the same application procedure assessed the very same Otok application and came to 2 radically different results. To make a cut to the situation today, 6 months after we applied, we still did not receive an official answer from the Film Fund as to whether or not they will support the festival, and if so, to what extent. Since we need an absolute minimum of 3 months to be able to put the festival together, and since the latest possible period to organize our outdoor festival is September, we had no alternative but to make the painful decision to cancel this year's festival.
We still hope that we will be able to celebrate the 5th anniversary edition of our festival in May next year. I hope the Isola municipality stays with us to make this possible. Jakopičeva galerija je odprla vrata razstavi Stroj za preimenovanje. Kustosinja razstave Suzana Milevska je pripravila pogled v različne umetniške in kulturne fenomene, povezane s pojmoma preimenovanja in označevanja. Zelo kulturna zadeva. Očitno, kar nič ne razumem. Še vreme, lahko bi bilo lepše, če bi ga nenehno ne obstruirala slovenska opozicija. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.